Akariba miori wodi-inĩ Gembe East baria bethiritwo gwa kagiita bakiangaika ni wagi ba roje nandi bari na gintu gya gukenera gikina kyo ti kingi indi ni kuona roje nyuma ya kithima kiria benjirwo kagiite ne kawathani bakiraitu kwagirithwa na kwambiriria kubatethia na roje bubumbikite nyuma MC wao Titus Murithi na mwerekeria munene wa kambuni ya roje ya Meru Wasco Romano Mwito gukinya nteriu na gutigira ataramu ni bakwagirithia kithima giki. Murithi na ataririte wega bwera bwijanite na mutuma Twaithingia ari gavana wa Meru akiuga utethio bobo bwijite ntukuinka yake nyuma yawe kunywa muma norite akari kumugwata mbaru kenda beta na mbere gukinyirwa ni mawega na kinya omba kuritira Meru guge. Marion Karugi na Nteto Ije. Nkulukia mwaka yumwe akariba miori wadi-inĩ ya Gembe East ni batwire kinyamaria ni kia thina ya rui na bena kithima kienjirwo itare wathani bwa gavana Kiraitu Murungi na kuma kithima ki kiathukire akariba twire nyontene nene ya rui indi utongeria ni buyaru bwa gavana wa Meru Mutuma Twaithingia akariba ni bathirite nyonta nyuma ya kuthondekerwa kithima ki. MC Murithi awatanirite na timu ya Meru Wasco itongeretwo ni mwerekeria wa Romano Mwito nyuma ya kuthiatira na utiira rwi ruru kubua ni barunenkanirite kiria kari into ya kweru ndene Meru community na especially antu ba community ya Meru nonto igwara thina rwe serious area kuona rwe ronge rwe area ngwetike kuma antu akotena rwe ukwe nanto ibastreni sana andaringira wathimu tuku rukire muthenya no tuku kusuru rwa mbwa weye ndera C14 indaomba gibwakwa lakini kuringana na conditions na shwe thirikari turainio antu ya taomba kumbikana kanchokerie team eye itongare Romano nkatho sana nonto gweno gumuora nonto ni fama ngavana teka turatana nonto ndona utongere bwake no tongere bwako mboku indeta ngeleza manto kwa tukatombo tetheka lakini itwara sina Romano ndene sana team weke na wabera tukeri kuona butomba kwethia lakini Murungu nonto na answer kiuria kana answer eromba ya Meru county ona ngavana no mweru ainda uri nyentetera ndama to office-ini twarito na Romano na nyangete ndari ndegwe His Excellency ngavana no mura woni franda akwirite manto ya Meru mbwa wa Meru onda mura wa mbitigiri nyanda una sheria biranga 3 office-ini bionga wigenda nto wambo tetheka na mbera proceed na ingwe tikinya mashima Romano wengo bomba kwaria munene ndeta na ndasaba boya sana kiyake bwa uleye Meru kenda anto bomba kwambije kunywa ruwe rurarumbite kwithia ruthuki saiti mwaka yumwe yuthiri na mheshimiwa Murithi nethirite afuatiliete rwiru muno itare nene andingira thimu tukaria lakini kwethia kwina mantu maingi yara yaumbite kwithira ruteumbeka kubwithika lakini duare no cokire Murungu nkatho no ntubwa mwamko yura twina yuo kiri county yetu ya Meru rwiru irombere kubwithwa na kuma ruare antu ba Meru bakaumba kwithira bakinywa na batu yetu ya team ya Meru Wasco no batetheria uratumba kumanage rwiru kenda rutike kwithira rwina itilafu kinyari kanari na nontubo matunda ya thirikari njaru ya county Romano na MC Murithi ni baurite akari kwa atambaru gavana Mutuma ni kenda bomba kugunika nkuluki thirikari neje Mutuma gwa nonto muntu thikira chibuto era antu itayo kiri kiume kimwe teo malo yantu bate kana teo ma naibu kuona tokwe eni ombo mbere ngweti kinyamwa mheshimiwa Romano akauwa ya antu betu kato support governor wetu uratu inwe umweru na to support thirikari ewe kenda aumba kudelivera antu ba Meru maendeleo nonto inde muthikiriti akiaria maingi na kona mantu yawe mitaratara ira inio imitaratara emeya ira yatuma county yetu ya Meru yombo kura na tumba kuona maendeleo zaidi na gwatano ira araretere between atongeria nonto bibito ma kinya community yombo kura na kinya batu twi county yetu ya Meru rira atongeria bakethira bawatanirite bakiaracia na sauti emwe maendeleo ya kaumbo kinya maingi akariba nabo batithite kuirwa ko itorete thine roje ao for more than 1 year ende umaria rwero rabwere atubeto iba wiritwe iba kuibwa baneri nonto atanocia na rocia na bamami beto barari bekunikira miongo na ramierene na nyeyo ni enyarire ende awito kuwa congratulations ke viongozi beto kuna mheshimiwa Murithi kina Romano na timu yake na Mutuma Twaithingia twimwira isawa kabisa narora tureta wonka kenda rweja
kwira muri bwega nonto narianire na wonka kuu thai bila tuonka ni maendeleo. Mwanka thai tukuwa ngavana ni nani? Ngavana ni nani? Ngavana ni baba na itwete ki baba thai atulitira ngwe na maendeleo twayona nkiloki yora tukuona mwanka thai thai twena sibe biele baba wetu ko yete na tukuona maendeleo yete kwetu na tukona rio kandi na wiru ni nonto bari ukiakwira kaenda kaweta twekuona ndenio ngavana towe bwana Reverend Mutuma tatukuwa mugweja be uno ni mwezi mwambi ni mwezi mwao na ngavana nawe na timu yake nawe kiripotera Weru Juma kuma Miori wodini ya Gembe East Bito Marion Karugi wa Kenyua.